Bravo, žiri. Bravo, žiri. Ti imaš osjećaj da njima više plješću nego Bok Nina? Bok Igor. Stani, poštovanje. Evi se, neko mako sako. Neko mako sako, pa dosta. Nina, Ima ti si finale. poznata kao... Koliko? Vodopada. Dosta. Vatropad. Ugušit ćete nas već u startu. Nina, ti si poznata kao velika zaštitnica, poznata, ona inače. kao borac do samog kraja za sve. Za pravdu. Za pravdu. Reci mi, da li se ti slažeš sa Dubravkom iz prošle emisije koji je rekao da kandidati koji nastupaju u velikim skupinama imaju više šanse nad onima koji su pojedinačno, jer za ove u velikim skupinama više ljudi zovu. I ako je tome tako, kako tome stati na kraj? Pa ima tu nešto što Gosan Merlić kaže. Ali svaki pojedinac, ako je veličanstven sam za sebe, može vrlo lako srušiti cijelu skupinu. Tako je. Si razmišljala o diplomaciji? Dobar odgovor. Ne još za sad. Mela, zadnji put nismo čuli ni jednom onaj odvratan... Evo, ja se stvarno koji nam je zapravo falio. 3. Maksimalno 3. Da. Pa sad si se već Pa sad zadao, neka ne? nastupe. Da. Maksimalno 10. I sad nek se ovi razmišljaju koja su to 3. Jesam večeras jedno specijalno iznenađenje i Jeli?